Kuringana na munini wa cibũ wa itura riri Stephen Mbugua Muturi, gukoretwo na ngucanio ya wigwatiri wa gicunji kia mugunda uria borithi ino yakitwo, na uguo mwene kandarathi uria wakire nyumba ici ndaneanire miako ino kuri urugamiriri wa ministry ya ugitiri guku bururi-ini, na uguo KPLC matoire marihitie marihi ma thitima kuri mundu kiumbe. No gicoka hinda gwokire horo wa digital wa utwika biru yakwa kwanja kwaga guka koguo ri muthigari acio kricareho njeru ri timenya biru igana ate tima watu hapa walikuja on 13th of this month, wakasema bili imekuwa kubwa, so they had to cut off the power, disconnect the power from the camp. Matungata matiganite riu ni mahotomete kuona ati maabithaa aya matingihota kwaraniria na radio ciao cia borithi, na marahinyiririka kuhoya motungata ma gwikira thimu ciao mwaki micii-ini ya andu kiumbe iria mariganitie. Changamoto kubwa kwa maana kama communication gadgets zetu inabidi tuongee na majirani watuchajie, saa zingine wanakataa, so hiyo ni changamoto kubwa. Obithaa murugamiriri wa borithi guku Ruaka David Ciago akiuga makoretwo na morito gutungata muingi makiria mathaa ma utuku, akiuga riu ni miaka 3 mari na morito maya. Ende komanda wa borithi kaunti-ini ya Kiambu Arinuno akiuga ni marethana na marua ma mugunda ucio niguo guteithukania ngucanio ino. Usiku tunafanya kazi, lazima tufanye hiyo, lazima tuhudumie wananchi regardless hatuna stima, tunafanya that because tunanua mishumaa ndio tunatumia sana sana kwa wale watu wako usiku. Borithi ino ni imwe ya iria ire gicigo-ini kia ubunge gia Kiambaa, kuria mubunge wakio ni Paul Koinange na niwe muikariri giti wa kamiti ya ugitiri bunge-ini, riu muingi ukienda ateithurane ndugamano ino. Imwe wetu Paul Koinange tulikupigia kura vizuri, so tunaomba tu tudishie stima tu huku kwa kambi, at least security iendelee kuwa venye ilikuwa kitambo. Kitu chenye naweza omba mbunge wetu wa hii eneo hili atuletee stima. Ukweli bila stima hapa security iko down sana. Kwaga kwa mitaratara imwe ya gucenjania wigwatiri wa borithi ino kuma kuri mundu kiumbe na kumineana kuri thirikari nene ni kimwe gia kiria gitumite motungata borithi-ini ino mahotome. Handu-ini ha Inoro TV kuma borithi-ini ya Ruaka kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.